Diskors li għamel il-Korp Diplomatiku għal Malta, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li jħoss li huwa privileġġ li qiegħed iservi l-poplu Malti għal 5 snin li jmiss. Huwa qal li s-sena 2013 rad bosta avvenimenti pożittivi fosthom il-ftehim ta' Ġinevra li sar bejn l-Iran u s-sitt potenzi tad-dinja kif ukoll inawgurazzjoni ta' Papa ġdid, Papa Franġisku. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li l-Gvern huwa determinat li jibni ekonomija b'saħħitha biex Malta tikkompeti fuq livell globali. Fost il-kontributuri li jistgħu jsaħħu l-ekonomija hemm l-investiment dirett barrani. F'dal-kuntest nieda il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. We know that on various occasions the issue of sovereignty and the question of granting of citizenship has been questioned and reaffirmed. Let me assure you that in exercising our sovereign right as a nation, we will be a model of best practice in due diligence. In doing so, we will be respecting all our duties and obligations to the full. Waqt li ta' ħarsa lejn l-akkwisti li jagħmel pajjiżna matul is-sena li għaddiet, huwa tkellem ukoll dwar il-konflitti u l-instabilità f'pajjiżi ġirien tagħna, kif ukoll dwar l-impatt tal-immigrazzjoni irregolari. Unfortunately, 2013 will be also remembered for the tragedies that took place in our sea, the Mediterranean Sea, when hundreds of people lost their lives as they attempted to cross over to Europe. I sincerely hope that 2014 will see a resolution to this problem. We do not need any more tragedies in this new year. Intant fl-2014 il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jaħdem qatih biex isaħħaħ ir-relazzjonijiet bilaterali. Tkellem ukoll dwar il-laqgħa tal-kapijiet tal-Istati fil-Commonwealth li Malta se torganizza fl-2015. U dwar anniversarji li Malta se tkun qed tiċċelebra matul is-sena. This year we will celebrate the 10 years from our accession to the European Union, 40 years since the proclamation of our republic, 35 years of freedom, and of course 50 years from becoming independent. These are significant milestones in our island's history. Il-Prim Ministru aċċenna l-fatt li fl-2017 Malta se tieħu f'idejha il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew f'idejha u qal li l-Gvern Malti se jkun iffukat fuq ir-reġjun Euro-Mediterranju kif ukoll fuq xtud barranin fosthom l-Istati Uniti, iċ-Ċina u r-Russja. Preżenti kien hemm id-dekan tal-Korp Diplomatiku Monsinjur Aldo Cavalli fil-messaġġ tiegħu lill-membri tal-Gvern u l-ambaxxaturi preżenti qal li din is-sena għandna niġġieldu kontra l-faqar u l-eskużjoni soċjali għal dinjità umana aħjar.